Hallelujah. Ngiyacela sendeni so emvuselelweni. Glory to Jesus. Sisiphelele sisonke. Sihle siloje. Hallelujah. Amen. Ambingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Jesus. Ayibonge Nkosi. Makhathu sibongo. Ngiyakholwa Nkosi uJesu. Uphendukile. Ngiyengumntwana kaBaba uNkulunkulu. Lashunyayelwa ngalelinye lemalanga. Shunyayelwa nginekwadi. So lesikhathi lesithe sengathi nesikhathi sekungena esontweni senginenzawo yami lesitulo sami but imhlasana lishunyayelwa lahlukanisa. Ngiyakhumbula bekunendvodza lebengithanda kuyilandzela yakaNkabinde Sibongo. Bengithanda lokuthi il celebrate ngoba ngihamba nel celebrate nami sengiyadiwa. Yati kunalenye into mamfundisi mamjawuke lebengihlale ngitisha sifuba ngayo. Siyabona uma le moto lengihamba ngayo ingahle nje ishayise kuna gogo khabani kuna baba eNkabinzi senginami la ikhathi. Bathothi kufe celebrate kufe namakwasipho makhabani. Uma kuthi gogo batomthelela ikhasketi nami sebatongizama. Kanangati kuthi kuyawuzuzeka impilo yami. Suka la nami uphunywa itrip uyakuyehliwa. Nkosi Jesu. Ngiwa eMoyi Plus. Yokhonzwa ngifika ngibona indzawo lenhle. Yazi yaba yinhle lendzawo. Jesus. Ngiyangena siyakhonza kuba mnanzi. Khonza kuba mnanzi, ngiyakhonza kuba mnanzi. But kwemindoda kaBaba uNkulunkulu. Jesus Lord. Yema imbathisiwe ngekungcwele. Shumayela nje imessage abayodwa. Ncwadzini yesambulo. Kuthi ngiyakwadi. Kuthi awushisa ubanzi. Masinyane ngiyeda. Ngaguqa phansi ngakhala kunyembezi. Athi Nkosi basho mina. Sengimhluphile nemkami. Hayi bengibathanza. Udawadwe nokuthi ngisho kwani. Bengibathanza. Mayibonge Nkosi. But lashunyayelwa ngabe sengiyakhetha. Ngiyahlukanisa. Angemi ngoba ngigcoke amakikeni boboza noma ngifaka isudu. Lekelelwe. Lekelelwe. Bengiyekufeni kwengunaphakathi. Kodwa nyalo ngiphilela nje into leyodwa phenduka. Jesus. Philela into leyodwa kuphenduka. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu ngekuthi uma inceke yaBaba uNkulunkulu ima ingalidivate. Ilikhulume njengoba njalo ngoba kwazuzeka mina. Hallelujah. Bakhona abatali bami enkosini. Bazalwane ngiyabingelela kakhulu. Ngiyabingelela nagogo bafundisi bonke kulendzawo. Boma mfundisi ngiyabingelela Takhamuti nemashuzi ndala mahle. Hallelujah. 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 Yoba mnandi ezulwini. Ayabonani siyakhona bazalwane benkosi. Asingene ngemagama elisonto. Singena ngekholo. Kodwa uma ufika kuyofana nako nento lebasendeleyo nasangayinaki. Uma bathi esitola ungeni ungakafakwa lokho ntinti nasezulwini kuyoba njani. So ufuthi lo kasezulwini kuyoba kude lo emnyango make edlamini. Kuyoba khuluma lo mnyango. Jesus. Tinti ekhathi. Tinti le. Jesus. So uthi awunkosi wehlulela kahle. Anginasi isikhathi. Hallelujah. Kafishane kakhulu bazalwane ngicela kulendzawo lengime kuyo ngime indzawo endzaweni yaKristu Jesu. Akuve kubhlungu ukukhulumela Baba uNkulunkulu. Ngoba angifuni ukueda, angifuni ukuphumula. Sekukhonziwe kakhulu. Sisafika uthi
uNkulunkulu umakhuluma uthi sitakufa. But before sifa check umsebenzi wakho ukuthi unjani. Check umsebenzi wakho. Kulesibili bengisemthandazweni abengekho kulele sibili kulele sithathu kunanabo lokumnanzi lengikutholile ukuthi kunento lekumele sibe nayo singebazalwane. Sikhiya lesisho ukuthi sesine power, sesine access. Wena njengoba ula ungumzalwane ophethe sikhiya. Empilweni phela kuyaye kwenteke sesiriyana uphathe sikhiya sesi. Kanti nekushayela kuhamba. Sengishilo. Hallelujah. Kuyaye kwenteke ukuthi uphathe ini? Kanti kushayela phela uke wanaka ukuthi labantu baphatha tikhiya mkhulu bangakwadi kushayela bafanana nathi kuthi ngaphatha ngiva ngathi kuyangisinza ngikufaka esikhwameni bathi labantu batiphatha nekubakushayela bakwathi utombona noma ngene esitolo ukufaka la umthole sihamba so uthi ambuka lo muntu unetikhwama suka la sigcina la uhagace nalesinye si empty but le tikhiya kula isandleni siyabona ukuthi lo muntu lebavika yena yonke nendlela ngoba kuthi uphethe sikhiya kusho ukuthi so unilungele ungambita Jesu but ubungakhona kumsebenzisa. Hallelujah. Cela kufunza kafishane bazalwane sibe sesiyahamba egameni lika Jesu. Ngicela sibuke incwadi kaJeremiah, Prophet Jeremiah chapter number 6. Kafishane kakhulu. Fumeli unge wanga orenteuka agafumeli
ngakho namhlanje Jesus. uthi kuna Jehova lewenzela izulu nemhlaba. Hallelujah. Ngiyacela la ithondile akasifunzele Jeremiah chapter number 6. Sifunzele verse 1 sesifunza 16 egameni lika Jesu. Jesus, Jeremiah chapter number 6 verse number 1. Yebo mama. iJerusalema ivinjetelwe ditha. Yeah. Balekani niyobhaca sive saka Benjamin. Sukani eJerusalema nibaleke. Shayani imbalambala eThekowa. Phakamisani isiboniso semlilo eBethi Hakerem. Ngobe kulunguta inhlekelele iqhamuka ngasenyakatho. Yebo, imbubhiso lenkulu. Verse number 16. Nakulokushiwo nguSimakathe uthi, manini emahlanganweni etindlela nibuke. Butani indlela takadzeni. Butani kuthi nguyiphi indlela lelungile bese nihamba ngayo. Niyawuthola kuphumula kwemphefumulo yenu. Kodwa nini nathi singeke sihambe ngayo. Thandaza. Siyakubonga uNkulunkulu wethu wegcwele. Siyakubonga udlule mawundlu muhle Nkosi. Yes Lord. Asitshoneli babe kwelanga. Nkosi umuhle Simakathe. Lapho babetindlela takadzeni setinahli. Nkulunkulu wethu sibonga imvuselelo. Yekutosibuyisela kuwe Nkosi. Kuliqiniso baba sasithukutile iminyaka. Kuliqiniso baba sasikhontile baba iminyaka. Kodwa baba sibonga ukuthi tingakafiki tinsuku takugqibela. Wena uNkulunkulu lotasibuyisela kuwe. Wena uNkulunkulu lotasibuyisela lakuphila. Wena uNkulunkulu lotasiphe amandla. Wena uNkulunkulu loletha baba impiliso. Wena uNkulunkulu loletha likhambi. Phakama uNkulunkulu wethu nakusihlwa. Phakama nomdzana wetinsuku. Khuluma inhliziyo yakho kwangazuthi uyagcina. Sibekela baba umbhobho wakho. Ubiyela baba ungashina lutho. Kodwa baba usinikete konke. Lesimela kukufa baba nakusihlwa. Baba wethu lonemusa nakakhaka. Siyatithoba baba kuwe. Siyaguqa baba siyakhothama. Siguqisa lonke lihlobo lwemimoya. Labe lungasenda baba sithanalisana lifi lakho. Nkulunkulu wethu lonemusa nakakhaka. Khuluma Nkosi silindzele wena. Selaphe baba tinhlitweni. Selaphe baba tingqondweni. Simakathe siyabonga. Umuhle Nkulunkulu wethu siyabhawa kuwe. Thatha indzawo manje igcwele waNkulunkulu. Nelisite lifi lakho Nkosi sibambiso sethu. Nguye umholi losilandzile. Thatha indzawo umholi nomuhle. Usinikete babe lokufanele nakusihlwa. Wendele buhle beligama lakho Kristu Jesu. Amen. Hallelujah. Mayibonge Nkosi. Kafishane kakhulu bazalwane la sifunza khona sifunza ngaIsrael. Sifunza ngaIsrayeli. Uqala kuloku kafishane. Israeli, uma sikhuluma ngaIsrayeli sisuka sikhuluma ngaJakobe. Uma sikhuluma ngaJakobe sisuka sikhuluma ngenhlitiyo yaNkulunkulu. Uma sikhuluma ngenhlitiyo yaNkulunkulu sisuka sikhuluma ngengqondo yaNkulunkulu. La nesifunza khona iBhayibheli lithi umhlaba uke waba muhle. Umhlaba uke wathandwa uNkulunkulu. Ngobe
umhlaba lo lesikuwo la lesifundza khona Jeremiah uletha uLjerusalem. Athi babe uNkulunkulu yeke iJerusalem elihle nantiya. Bese sithi silibona ngamehlo enhliziyo leli Jerusalem lethu leli babe bekasendele lona. But kune Jerusalem lasezulwini. La lesifundza khona kunebantu lebabili nalabathathu lengiyakhuluma ngabo bese ngiyathandaza. LiBhayibheli lisivetela uNkulunkulu umdzala wetinsuku. Bhayibheli lisivetela Jeremiah ayinhlityo yaNkulunkulu. Bhayibheli lisilethela Israyeli asive lesikhethiwe salomdzala wetinsuku. Bhayibheli lithi babe ukhetha Jeremiah uma ufundza kuverse 1 uyamthanda kuJeremiah uthi Jeremiah wena angifuni ukukhuluma njengabo bonke lengengakhuluma kuthi laba bendiwe indvodza kodwa uthi ngawukhuluma ngekukhuluma kwami uthi wena Jeremiah I formed you and I know you before you were born usasesuswini ngoba ngikuphathisa umsebenzi lomkhulu. Jeremiah kani uvuselweni vuselwe kuprofeta ngaIsrael ukuthi angabhubhi uNkulunkulu akhona. Bhayibheli lithi Jeremiah wakhula. The history of Jeremiah. Ukhula Jeremiah engqondweni yakhe uyakhohlwa ukuthi ubiteleni. Khula Jeremiah uhlanganisa 16 uma fika ku17 liyafika liphimbo lababuNkulunkulu. Lithi Jeremiah lalela mfana wami lokhu lengikubitele kona sesikhathi ukuthi ukwende. Uthi Jeremiah babe ngoba isikhathi asikafikanga neminyaka wemaJuda ukuthi kumele kubekwe esikhundleni sekuna 20 years asifikanga. Uthi babe Jeremiah sekumele usebende manje. Jeremiah unangaki iminyaka una 17. Sifa Jeremiah kuverse 6. Uthi Jeremiah mina babe ngimncane. Ngeke ngikhole kwendala uthi babe yebo vele ngisebenza nganabancane. Na David ngasebenza ngaye amncane ngenxa ya Israel. Uyakhethwa Jeremiah uba ngumprofeti uyasebenza uthi ngiyasaba uthi babe ngitoba nawe. Kufika isikhathi la kumele Jeremiah asebenze khona. LiBhayibheli lithi la lesifundza khona sengithandaza. La lesifundza khona iJerusalem bese seyicorrupt ngendlela yokuthi uNkulunkulu asezulwini bekangajabuli ngayo. Uma sibheka umhlaba the way so corrupt ngawo uNkulunkulu akajabuli ngawo. IJerusalem bese seliguquke kutshintshe nebapriest nebaprofeti. Nalabashumayela bose balishumayela batibuke bona. uNkulunkulu uthi njengoba kukhona lengambeka ngidawuphinza ngikhulume naye. Jeremiah come my son I want to speak ngawe. Uyakhuluma futhi sesibasho uthini verse 1. Balekani nyobhaca sive saka Benjamin. Lalelani sive saka Benjamin. Balekani niyapi siyobhaca. Kanti yini indzaba bale sive saka Benjamin? Ngoba Israel 12 tribe udive leting 12. Tibuyaphi letive bantwana baJakobe. Labamele emagede asezulwini. Njengoba kunebantwana lekuthiwa abantwana baJakobe labanye bebanenkani. Bonke labanenkani bayawungena ngalelo gede athi nami benginenkani kodwa ngaphenduka. Nalabanye mona bayawufika bathole lo bekanemona athi kodwa ngaphenduka. La kukhulunywa ngaBenjamin. Yini indzaba kukhulunywa ngaBenjamin? Benjamin bekusive lokuMisrael lewagcina wathunjwa eBhabheloni. Uthi babe njengoba senifunjelwe eBhabheloni bathi ngalo sesikhathi sokuthi kuyaphunywa nibaleke eJerusalem. Sikhathi lesi sokuthi insala yaNkulunkulu ibaleke eBhabheloni iphume eJerusalem lokumhlaba welive lencithakalo nemanyala. My God. Jesus. Balekani sive saBenjamin. Balekani yaphi nyobhaca. Balekani yokasha. Athi lo hlabelela ngokasha kuwe simakazi. Ngobe wena ungumhlengi wami. Angisakashi kuletinye tindzawo kodwa sengikasha kuye ngobe yena ungumhlengi wami. Balekani. Asibhaleko balekani.
Nibaleka ningabheki nasemuva. Kube ngilona lo eJeremiah 51 verse 5 libe eJerusalem alivanelwe ngekhathi kwakhe. Yini mfowethu eJerusalem ngoba nasemhlabeni lisiphoqile kodwa nasezulwini aliguquki. My God, run for your life. Run for your life. Baleka njengaJosefa. Lewathi uma kungilungela ukuthi ngilahlekelwe ngamane ngiluze. Kodwa lingene ngekhathi kwami. Funza sethi. Sukani eJerusalema nibaleke. Yeah. Shayani imbalambala eTekowa. Bamba sethi. Nayi into lenemandla. Don't forget. Kuthi Jerusalem aselimoshakele. But uthi babe kunento lekumele ikhali. My God. Kunento lekumele sithi uma sibaleka ibe ikhala. Sisuke nasport sisesho sindali sibalekile kodwa iyakhala. Sisena sport emsebenzini kodwa iyakhala. Sisemsebenzini kodwa iyakhala. Kani yini mbalabala? Imeleni mbalabala. Preach the word of the living God. My God. Run. Run. Do you know Jesus? Have you heard about Jesus? The problem yabantu labahlele Jerusalem neliphuphako bafuna kusitshela phambili kaMsiyamati ubatshelile yini ngaphandle. Hayi. Libongwe ngabantu. Libongwe. Ngoba likho alikho. Thank you Jesus. Kwakeni indoda yakhe yabathola abakhonza bahlabelela amalihlobo kwabamlona lwangena ngaphansi kwesitulo wathi akuseyimi lo wayitolo. Nami ngisawule itolo kodwa namhlanje ngingumpostoli Paul ngamazingela amakholwa kodwa namhlanje sengikomzalwane ngiphethe impalapala. Shumayela Kristu. Phumani imbaleki. Kodwa kube mntwana loyo akabaphethe. Phethe isu. Ngobe isu athi Davide lisibani etinyaweni ntambi. Izwi likukhanya endleleni yami. Uma kunentula kumele ngiyilonde athi ngolonda izwi endleleni yami ukuba ngingoni. Balekani bathi nibe nithwele. Funza sesi. Phakamisani isiboniso semlilo eBethi Hakeremu. Ngobe Bamba. Phakamisani isiboniso semlilo. Usho ukuthi siphaseni. Uthi phakamisani isiboniso semlilo. Ngophi lo mlilo? Ngilona lithi iBhayibheli. Uma Johana qhamuka. Johana usemandini. Jesu uqhamuka le. Lithi iBhayibheli kwahlika Johana. Ngajesu lo qhamuka. Kuthi noma bathi lo uyafanana nabo kodwa lo ungulomunye nengimatiko umbona ngani ngibona ngemlilo ekhanda lakhe. Papi Fokuthi sothi masihlangana sifanana ngithi ngibona umlilo atobhala uJeremiah ngoba lo lesimkhonzayo ungumlilo otothulayo nathi sinjengaye singumlilo emadimoni akakhona isonzela singumlilo. Bonisani isiboniso semlilo. phakamisani isiboniso semlilo eBethi Hakeremu. Yes. Ngobe kulunguta
sivuselele sithi slogan Jesu uyabuya. Njengoba Jesu abuya akube bazalwa laba bambanayo kube kulona lo abambe lomunye sibambane siqine kuze kuthi ungafika sithole siyimpumbeni lesihamba uthi kunehlekelele kanti yini lehlekelele letako kuthi uJesu uyabuya Jesu Bankwele uyabuya Haleluya Zendawo uyabuya Jesu othi umabuya sambulo uthi nobhala ngabona labancane nalabadala beme phambi kwesihlalo sebukhosi kumloyo naloyo aphenda njani ahlulelwa ngemisebenzi yakhe wangathi bengemala ngisho ngithi akungenwa ngobe babe sewuyakholwa nawe sewungenile akungenwa ngobe mama uyathandaza nawe sewungenile akungenwa ngobe wena abazalwane kodwa kungenwa ngaJesu nehlekelele fanana noBar Jesus lethi iBhayibheli wakhipha imali acabanga ukuthi imali impendulo yako konke singithengiseleni bafowethu bathi siyayifuna imali yakho bathi lena ayithengiseke ngoba lento letako hlekelele athi lobhalako kuyawuba khona kukhala nekugedla kwamazinyo abesathi komnyaka umakhuluma umzekeliso kwakhulu kwafika babe ngakusasa athi simfundise wathi phela ngikhiphela amatiyo losogedletela sekogedletela yini nyalo ake ugedletela amatiyo lawo kodwa imisebenzi yebo bonke lababi ngiyawubalandela Haleluya Sekelele iqhamuka ngasenyakatho. Ya. Yeah. Bamba. Njengoba sinafuna abantu basesiqonze. Usitobhala kangithandi kuba ningabi nekuqonza nekwadi. Kuthi kuyawendekala ngesikhathi sekugcina. Uthi ngoba kunehlekelele letawuda iqhamuka ngasenyakatho. Futhi asesinelo lemhloko yembuli. Yebo. Ya. Impubhiso lekhulu. Asitobhala kumungana Jesu. Utawufa kabili. Utawufa sikhale. Uphinze uyawufa kwesibili. Kubhubha kwenguna phakathi. Umuhle kangaka. Uphinze uyawufa. Nike 12. Kuthi uphenduke. Kuthi ubhubha. Ubhubhiso yenguna phakathi. Funza sesikhathi sami sangishiya. Jesus. Haleluya. Makhathu. Uma le message wasekhaya kunetindo lokuthi ifundzela so uma siwohlela ekhaya udokhona kuthola ukuthi leli khalo utitshela ngalo lithi iBhayibheli liyawusala lithathwa ngilabanye ngibaphi labanye ngilabale bayawulishisa libe ngumlotha uthi akuyawusala mpande akuyawusala ije phezukweje kodwa konke lokhu ishasuka ngawo uze uthi ngiye namhlanje ngibhizi kakhulu ngiyaklina ngisha spring cleaning ngiyawuphupha ngitholi off emzala ngiyoyodwa ngiyoleka ukuthi ngayebonze lalela le off yawuphupha khulunywa na Israel la inhlityo yaNkulunkulu umfundisa kahle mfundisi Baba uNkulunkulu ukhuluma inhlityo yakhe itsapile. It's heartbroken. Akakhulumi kumnanzi. Ngoba
bamisa ngetulu but abazame bakulalela ukuthi bamive ngabo sengigeza tani vana ukuthi ugeza uthini umuntu omdala tu funza sithi verse 16 yes nakulokushiwa nguSimakathe nakulokushiwa nguSimakathe akushiwa ngumprofeti yebo Jeremiah bekakhona but lokho kushiwa nguSimakathe kanti why kuthiwa nguSimakathe ngobe wemakathe wema umhlaba ungakabi khona wema waba sisekelo sabo konke but yena wemakathe lana uthi wena mkhuba amasiko before kuba namasiko akini yena bekamile hayi uthi umuntu nenkolo yakhe before kuba nemuntu nenkolo yakhe yena bekamile hayi sebasitshelile la ekhaya ukuthi isiko lethu alihambisani before kuba nesiko lakini bakutshela yena wayemile otandulela uthini nakulokushiwa nguSimakathe manini emahlanganweni etindlela nibuke manini emahlanganweni etindlela ngiyasithanda singisi sithi go and stand on the crossroad kanti lisho kuthini uma lithi hey my God Jesus go and stand on the crossroad so khulume konke nangakusho but inento leyitongiphendulela uma wena utohamba uyotimela kanti nguphi go and stand on the crossroad Corinthians chapter number 1 uthi kulabo lababhubhako manje siphambano abula kodwa bithi lesisindiswako angamandla uthi akube kulona loyo akatihambele yena go and stand on the cross akube kulona loyo otimela tibukele on the cross hamba uyoma esiphambanweni ubuke the passion of Christ ubuke kubeketela kwakhe ubuke kushaywa kwakhe ubuke kuhlupheka kwakhe ubuke kuthoba kwakhe atifile kwatithoba kwase kwaba sekufeni kufa kwesiphambano sehlazo akube kulona loyo lalela ungasabuka imama ungasabuka umholi but akube kulona loyo othimela umephi nimesiphambanweni ngibheke Kristu ngibheke kuhlupheka ngibheke kusitana kwami ngibheke lewafa nenxa yami mbheke wambheka Maria wathi ungambheka naye wathi ungambheki bheki unina nothi bheka unina bathi uthi baba njengoba sengikhulume ngako manje ngiyangehlula sekunye lokuphendulela dihambele sesi hamba ufike otimele bese uyambheka Isaiah chapter number 53 umangaphosisi athi yahlatshwa bathi ihluswe dodo tayo kanayi wayefela mina nawe wayehluphekela mina nawe ungasambheki ngoba nabanye bahluleka phambi kwakho bathi ngibhekele yena wena ngibhekele yena wena Israel Benjamin ngibhekele yena nini futhi sesi utane tindlela takadzeni yangizubela lelo yangizubela Funzele 16 manje ngiyathola ukunikela Ubese translator ya Thus saith the Lord. Ya uthi uNkulunkulu Stand ye in the ways manini la kule tindlela and see
Nibe seniyabuka. And ask for the old path. Akube kulona lo ablalela. Jibukele wena. Ungabuke, ngathi ungavale besho uthi ibukele wena. Uthi ngabe bekuya ngalomunye, ngabe sengifile. Kodwa ngenxa ukuthi ibhekele. Ube sewuhlabela ngekhathi. Uthi Jehova, rithembile wena. Uthi kamathatsi, limathatsi. Jehova, rithembile wena. Ngoba umuntu ambheka ukhashane, utomkhona njengalabanye, kanti ungambheka usadude, kwathola sewukhala. Hey! Hey! See him! See him! Mbeke! Mbeke! Asabahlabelela bogogo. Begani kuJesu. Whatever you are doing, understand into leyodwa. Kuthi awuthenge nani? Maxesha onke. Ngeke ngishiye, ngeke ngindele. Wathi noma ufuna phambuka, understand ukuthi uJesu unathi uma umile kunando la kumele uye ndo uyi-1 ukhulume nawe umile bese uthi where is the old path? Iphi indlela ledzala? Utothi uma umbheka abese uyakutshela indlela ledzala. Iyiphi indlela ledzala? Utothi ibheka boStefani bakhandwa ngematshe babeketela bangasuki bheka bohana bebanga nabantwana kwabahlala wasasisuki ngendlela ledzala. Check the old part. Banyalo ingela kusho lokho banyalo yuthi esekhaya angibeka icala abantwana bami nivele nathola ema-TVA kuhlabelela abantu bemithwipho hlabelela abantu lebagcoke emahembe emkhono lomfishi uthi abakafunzi uthi lobhala-ke encwadini yeLeviticus uthi baba uNkulunkulu Moses tshela Aaron kuthi uma engaphambi kwami akambathe azithe angagcoki kwamkhono lomfisha lalela lelishwa liyasimata wabathembelele ntsana Livangeli elakuthatha elasipho kungena bosesithembi bangena batimanya bazabatimpitshile ngithi basimfuna wena athi ngeke
ovukako kufanele ukuthi uthi Jesu wabuya yena uthi yebo ngimi langaniketa Moses lo mthetho bathi mina langaniketa Moses sengikhuluma lo mthetho ngoba nina Moses ngamnika lo half yalo sesiyawugcwalisa ngoba ngabe ngafika ngigcwele bentombulala uthi lo wonisa lomunye ufanele ukuthi athathe insambo afakwe ensanyeni bese uphoshelwane athi ngikhulume nawe umzekeliso ngalesikhathi uqhamuka sethi ubhode nathi bomakhathu sihluleke nekhonza size sibheke phansi sinkosi siyathi uthi lendlela leyihamba nabanjani lendlela letholakala ini ngoba sibantu bendlela uthini ngalesikhathi uqhamuka ungqulu uzufake necleavage uthi wena bafundisi bethu abahlale bangabonisi ngaphandle kodwa thine sitobonisa phakathi endlini yenkosi sibonisa njani batozidla bacabange bone ngisho njalo bantwana bami nina senikhulile nini tokani kahle manje nimbheke uma kuthi u-understand buta athi savide ningatisuthi tikhongwane netithana uzokuthini ningasuki tukwenkolo yabokhokho wenu yalo ngasindiswa nami umkhulu wangikhulisa kodwa uma thatha kungikhulisa ungithole sengibhizi ne-oyili suke khongwane kanti uma mkhulu angikhulisa usho ukuthi lana uyakhona hamba ukwenzisa sibongo saleli vangeli omake laba lahlekele kuconza umphathi ngeke mina shem babe ngeke shem umbone ngigcokela ukuthi iswinya ngumthandazi mina ngiyalibhuluku ngeke umbone bathi inhlito yakhe Matthew 15 verse 8 uthi laba bantu bangikhona ngetinzebe temlomo wabo ibinhlitiyo yabo ikuthe nami batengela idoctrine yabo basuka kule ndaba athi ende njalo bagijima abantwana zibanga hayi ngeke kuve Makhathu athi ngikuthengela umthwipa ukhiphe yonke lenkomo ihlale ngaphandle ubuye nesifani kuphakise nguwe change pentuka Vangeli vela kana sona antila zakhona ukuthi icabangele ngithi ngiyavuma mina angani fata sibute lo mnikazi lolibhalile kanti usho ukuthini uma uthi kuyawuma labadzala nalabancane bese uthi lo lokhulumako kungoba yonke ingadi leletha lo mntwana lomncane ingcolile engadini yemuntu kunesono ngoba ingadi engcono yabazalwane mina ya Jesu kodwa yakabele ithi ngiphinziselele that's why ubhala bokukhulise ngendlela ekumiyo kuze kuthi uma sekukhulile ungasuki kuyo kususwa yini kanti hayi isikhathi ngisasemncane yemama buka letibuli leti benginayo angisibo ukumpintsha indlela okukhulise ngayo and ask for the old parts. Ask. Where is
is the good way? Pastor, ask. Kubuda kusiso sono. Kubuda kusisono. Mama, senda njani? Ask for the old part. Nakule nguthanza. Ask for the old part. But there is a good way. There is a part, but there is a good way. John 10. What's in John 10? Single set. What is has fuba? Munom tarati kap. What's it mean? Mina lisango. Longena ngami. Uyasindiswa. Bathi ngifunda kule sango ngifunda ngala athi mine. Nindlela. Ask for the good way. Wonke mfundisi basendleleni. Bathi yabona ukuthi le ndlela yimbi. Athi ngiphinze mina. Isaiah the prophet uthi kukhona umento nendlela. Lendlela ibikwa ngemgwaqo longcwele. Nalabahamba kulendlela funa babe ngcwele. Kanti kuba njani ngabe kuba ngcwele? Ungabi nemasport nema-wrinkles ukuthi bathothi uyakholwa mara senshini ugcwele indoda yaseGibhithe uyakholwa mara akavumi ukuthi wakhe uyakholwa mara yena imali akekho ngalapha senshini phela bomake bagudi kugqoka amakhupha head sike singakhona ibona ukuthi waze wayifaka imaski. Ndombona uma sagezile ukuthi awukhumulile. Senguwe masokugcwala. Ukama celebrate wena. Umbona TV lo muntu uze nawo. Bathi mkhole satambele. Uzokuthi jamuye. Bazalwane banyana abanye baqala kulendlela bayibona ingumthibo abanye bahluleka abanye Nabanye sebaphumile yebo nawe ungifakazi ukuthi baphumile. Futhi sesinthandaza. And walk the east. Uma uyibuka bese uyadecide enhlitweni yakho. Jesus. Kuthi njengoba sengiyibonile le ndlela kunye lekumele ngikwenze. Kunye lekumele ngikwenze. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We
are marching in the light of God. We are marching, we are marching. Marching, we are marching. Marching, we are marching. We are marching. Hey! Marching, we are marching. Marching, we are marching. So happy bukanyekwe siso happy bukanyekwe siso happy bukanyekwe siso happy bukanyekwe siso we are ambassadors in Masoja. Smash them information. This is a question when the man who was a benediction. Kaise. Abasizo. Uthola kuphumula komphefumulo athi David aphefumula wami nyathela ngemali asitobhala laba sathokozisa inyama ngeke bamjabulise uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lo bahamba kule ndlela yakhe Lona Jehova wezulu nemhlaba ufuna labantu amkhonda ngamoya nangeqiniso abesathi Johana tshela Nikodemu athi indoda enkulu kana wathi yini uthi labasenyameni bathokozisa inyama that's why labasenyameni bashumayela inyama bathi bheka ifridge yakhe empty usayahamba nanebodo kanti na uyobona idlakho yakhanini understand ukuthi loyo wenyama ngoba ushumayela inyama bakamoya bathasakhile impela lapho singabahambayo siyekhaya moto right kaya wolokhaya right minastebisa Siapa malungsa ditsaw. Hey, sokan futhi ngakhe. Intsaw. Bese sithi singisi mansion. Thina sinokwemikhukhwana. Dimension ndidluta bomtsipe. Ndidluta boKaizer Mdawuni. Uthi Jesu latohamba kahle. Uyongena kumansion. Bathi ngomagijima sesongihlolela lekhaya. Kuthi ngakanani lento emnayo. Ungithembela ngalesikotela sakho. Oh Lord. Jesus. Leswi asawudinga imoto. Bathi soba sikhetha i-transport. Lokuthiwa dimbiko. Yeah. Kutoya ngami. Njalo ngicathi ngigqoka libhanji. Siyabona namhlanje. Funa kuyakhashana. Angithathelele embatha nga40 imbiko. Kuthi ingubo ngiclean.
Nibe kule ngolosi leshanga 4. Angithi ngiyakhashana. Ngiyakuplanet lesekhashana. NgiyakuJupiter. Ngiyamhlanje ngifuna kuyebukhoneni bababe. Ngithatha le gown make lena 6 yetimbiko ngobe ngatimbili. Ngifuna ngivuya tinyawo. Ngatimbili. Ngithumse simakathe. Ngatimbili nibe ngifihli. Asihlebeni ngendole limalako. Kuze ukuthi uhambe ngayo ufuna utsheke ufake ipetrol. Ngangabutala umnye baba athi imoto yami moto. Bathi mina ungasho ukuthi yakho. Cala na for temporary ngoba ungafa. Lona icele ngiyakhe. Nkosi yami. Yena ngihamba ngayo. Ihlulela abanye abaka West Bank. Ngayithatha. Nami ngangihlula gogo intoba yabo. But they said, Ay. Nkulunkulu sawukhulume konke. Bathi lalelani bazalwane. Bakhuluma. Kukhuluma Israel usekuthunjweni. Sewuyafakaza mfundisi. Van Israel wesiphukuphuku. Van Israel ohumukile. Emva kokuba ukhipha lifi. Uthini Israel? we will not walk therein. We will not walk therein. Bantu labathi Jesu asikufuni. Noma seshunyelwa kangakanani kodwa wena sikufuni. Kugiya ngetingoma takho siyakufuna. Sibuya sishaye nemgido wemadlodi phakathi enkonzweni. Ubathole bathi Jesus. bathi siyawufuna umgido wemadlodi bathi wena sikufuni. Ngaphi la? Ngilabana bayawukhala. Labana bayawumemeda. Bathi Nkosi Nkosi. Sivulele. Kanti kuyoba sekulethi. Kunendlela lebonakalihle emehlweni emuntu kanti isiphetho sayo singufa kanti indlela lekahle yakuthi ngikhetha Jesu yena yedwa khona indlela lebonakalihle emehlweni emuntu kanti isiphetho sayo singufa dokuncenga namhlanje kuthi kunendlela leyahanjwa abafundi kunendlela leyahanjwa uStefan kunendlela athi Apostle Paul sisekelo sayo sesibekiwe kwethu kwakha sakhele phezukwayo ivangeli lakudala ivangeli lingaguquki ivangeli lingajintshwa simo bema basemandulo bathasuki ngoba sebadliwe ivangeli toshumayela uNkulunkulu lodala izulu nemhlaba ekugcineni loyawuma athi waphila njani ngokuncema ukuthi njengoba uphethe isikhiya uright nakule nto kusho mntwana nami uyabona imoto ngisebenza ngayo mina uyangena emotweni uyistart bese uyayishayela ufike isikhathi ukhathale uyipaka endleleni ubhaka endleleni labajabulile nalabangakwathi bathothi uva bunanzi loya uyathi uyashayela uzusendleleni bayadlula ngani kanti wena wathi ukuthi ukhathele ngokuncema ukuthi ungasaphindi uthi namhlanje hey mandla sabuyile ngifuna i-indicate yami ngishaka right bese ngibuka sibuko sami ngingena endleleni noma sengahamba ngakhiya number 1 akusana ndzaba ngoba ngalingathi ebandleni lethi lokumnanzi ukuthi le moto iyahamba nalaba ngithola endleleni bamthola ihamba base batho bathi simbonile yena uyena ubuhlungu kuba ngumzalwane sikhiya unaso nemoto unayo kodwa upakile sikufa njani ukuthi upakile hayi nathi safika sinjalo besivusa njengawe qhubekani ndakuva ngisayi into ukuthi uwile uthi bengikholwa ngisakholwa sengibhakile dokuncenga namhlanje ukuthi kunevangeli yakudala lelithi intombazana bani intombazana kuze kufike mina ngiyavuma nemntwana sowunaye salutitshela ukuthi lo wekugcina dlalile ngapho emasaka nyalo ngibuke ukuthi ngendazi
wathi mina ngoba wena ungoshela intolo kodwa namhlanje sengiyahamba. Hey bengisendleleni kodwa manje indicate sengitholile ngiya number 1 sengu ngancela islaji yaze yasuka sengiyahamba. Lesibonto lesakwa ngathi ngiyathanda leti moto dinendo uthi lo mntwana uma ishayela wena loqhamana Mercedes la ngemuva utoshaya ibheli wena mandla utoshaya ibheli uthi pipi ngikhaza umnyango moto khulu la imuva inokostika lokuncane kubhaliwe ukuthini L Lena drive. Lena drive. Good. Simeka teleleni. Singamalena simlokwato. Simeka teleleni ndosuka. Ngisaka ngihlathi. Ngizothi mangisuka na utoqhubeka. Kodwa nami ngikuthandayo. Ngimeka telele for 3 months or 5 months. Nami ngoyithenga yami. Ngizothi mangifika sinangilo madalo ngishayela ibheki. Livangeli Ngembuso